Belai pi perlok para bangit paya yok beta kene ke sikai niam jengi menta kesi kesina kong bakadu jong benai bakadwe kasisya ngede benai ngut yu belai pala jan poi sebekut benai bakadwe stang mata kete yo unas te yo dakut paya i jikar ku jong belai pada kene ke step da syeki da batia i jikar ku belai kemariang ba internet kemariang balam saat mereka create step tong terwakan ke sini hoblay terwakan sikai niam jengi hoblay kerku kedo yang ni tengah khot ngawari pi ngini sebentar dak badu waswa ada kata ang sa sikai niam ha kerteung pa berkon mamse berkon amen belai try kanat ngai nu yame nam ta kari step biar sesen yolat ben terwah me kani kam kerpang kam kentang ngi ai kan sikai niam belai kerpa me kerku pat pasangap kani sikai niam biar sebentar kerku yang ai ketien ceme belai kan rong hak jemot perkat jengi ai kan sikai niam kan long kan jemot toy ni mentah basel ta jeng em jeng kerhu blai ki pat kerhu blai kan tayo kerhu blai kan ki si barang ap yang ni ada bakot nu blai bar ki tayo ban poi ha blai pathamai ni pa ni kan blai ta me ba iman basen char junam la junam amen na pambuat dak jipulai na ketien jong blai na ka chithi Paulus bakot cha ki nong room nong bakat ar lai tar da ka jing it bala ai hanga ngama ham pi way pa way bo unnum kham sneu he yala de palat ya kata bo de ban sneu de ban da perkhat sani bha yala de khat kum ka jing ngai ba ublei wa ai ban ta ha u namar ba ka way ka met ki don bun ki da khot ban baro ki ta ki da khot kim don kaju kekam kumju mangi la ni yabon ilong ko we kamet how chris but man lau briu ulong ukot jong we pat namar ba la ai hangi yaki sap prepare kat kum kajing ai palasam benta hangi to ngniap don kam ya yaki to badon kasap yathu lupa to un yathu lupa kat kum ka jenget kabala ai hu to badon kasap sakri to un sakri to badon kasap hikai to un hikai to badon kasap kentu to un kentu to ba ai isnai tun ai keloit mensem to ba sinchar un le da ka ba minot uto bale kamis nei unle da ka jing kamen kaktien jong try ngi sa ngo yaw ble perlok bat para bangai beje akan ka step makwa banikai man ai sikai niam halor ka to ka chipule ka bangal pule phi ka chitiu Paulus sa kinong Rom na bakat ar lai ter pakan nangi sepang ki sap prepare and ki sap ki phong prepare pa bleu ai hangi ki briu lane ki talen haman we pa we briu bleu ai ki sap prepare but da ki to ki sap briu punan kami ki pun yo jimen toy yala de pun ai jimen toy ki we but wat ka imlang salang pisyan ne kane hakaje ti jong Paulus pukot ha ka tanong ka ba nhiều sao ter chỉ thiếu Paulus một khối, ở nó có sao nhiều ter thiếu Paulus một khối kinong Ephesus, ông họ quay ai cái sập, cái chỉ thiếu Paulus ông biếng bị xuyên mình trái, chỉ thiếu Paulus một khối trái kinong Ephesus, nó có sao nhiều ter quay udon là cái sập bảo bèo ai, và đặc biệt nó cái cái sập, yo chỉ mình toy là de, ai chỉ mình toy cái way pan. Lagi kan ni Paulus kan lahalai cakap. Hak citi tu sekenang Korin, citi penangkong je. Penang bakat ar, kijuk ban. Paulus dah kecing iat bakrau je. Ayang kibriu kisap prepare. Ki mau kita kisap. Kilan bata dokumbe. Kisap kita kilat je rap. Dan kilat je Paulus ayang kibriu bangit dup penangkam yaki nak bentang kejementoy. Jongi simet cuma toy ki we pat ak emlang salang mentan sai krar Paulus ukren bleu ai pi ka sapan kren ba kan ki kren jung pi ki batei pi ha ka jing em jung pi
kan jengkan jupi ai cuma toy ki wei pat pa ki wei pat ki de kemen pen yo sio bapi kan ki bataya pi bataya ki pat ai cuma toy ki wei pat ke melang salang pada hari kan ni di pulik City Paulus kinong Ephesus nong pasau ar pakandai wong pat melin makan ikam bamlu iktian bamlong tian si tian bamlong bagi beriu kan sengam kan tai ki bagi beriu ki sab tenat ki beriu so kemen pat kam tam iktian ki bate ya ki wei pat kini wong Paulus kisah au blay pi kisah keren tengi so beliau ai kisah keren pun ki beliau pada sopan keren ki pada sisa ki long ki keren I kum baki wan no blay hakachi ti jong Paulus sakinong Ephesus bangal omne nang basao nyau hadu khat we wong tapi keren ai pa katu ki keren cepi kalau ki keren ba wan no blay kum baka wan no blayแต่ไอ้ไปชี้กายจะเป็นมันตั้งจะพูดเลยบางเราไอ้ไปกิซับชี้กายไปเพลย์โยนเอาเลยก็ลองกิซับให้กายกี่เวไปกิลองกิซับบันปันบ้าอย่ากี่เวปัดกิชี้กายกิฉันเกรนจงพีกิลองกิฉันเกรนกี่บ้าเป็นมันต้อยอย่ากี่เวปัดหากิฉันเอ็มบะมันละก็เสียจงอีแต่นั่นมาคาถาก็ไอ้กับบางกว่าบันออกหังเดียปราบางไงเปาโลสุกว่าบันเดียทุยงี้จะพังกิซับบางยาดอนไอ้งูอยู่เบลbeliau tahu yang kisah per ngadon kisah ya kebalik sepim don ngam don kisah ya kebalik pidon dan longkat balong nama ngi imlang krui kejalan sab jeng pi kate yang kejalan sab jeng kate ye pi kejalan sab jeng barok khat kate ke imlang salah kita barok kilong tik bong Paulus mentan pi betul kisah keren bha betul kisah banikai kai bha pi betul kisah baca cakri bha alik mendatang dep baca cakri prabriu baik kayak gini kisah dan arjat kisab ki Phong ada kita len ke bawah beliau ai kisab pekerja mesin na kisab ki Phong pekerja mesin beliau ai yang pantre Pyndonkam bantai ki beliau kom pekerja mesin bat kisab ki Phong ada kita len ke bawah ai beliau yang Pyndonkam ha ban ai cuma toy ki beliau hakikam pekerja do kita nama kata kisab Ina pun orang kisah beliau art kisah zaman sen kisah bekerja beliau, bekerja do. Teman-teman piusnya, tak boleh pi kumno Paulus so pi betul kisah keren, kejekan kebawan no beliau, pembahai kiwe. Kita dek kisah beliau kisah bekerja mesin, pantai mesin beliau banyak ngapa keren. Ngabakan kamu dengan atang ye pi kejekren jengah kalau kejekren yang ngabantai kesapan kren bantai kejeng im jengah tapi kesap akan jam mesin sakri dikam sakri kesap boleh aingi kesapan sakri kiwe dikam akan jam mesin na sakri kiwe akan kom akan jam mesin pan miat kejeng mesin kiwe na sakri kiwe kom akan jam mesin pan miat ya kejeng im jengah ha kejeng im mesin pi nama kata kisap ki Phong kita lalu boleh ajak nama kata kisah bekerja mesin, kisah bekerja do. Kisah sekri boleh, kisah sekri prabriu. Oh ya kini kiju hi, hilang orang bandu diki, wala kisah ki Phong bekerja do. Ngaca sekri ki briu, ngaca ibai kam jenga, yo cuma toy ki briu sekri jenga. Hiyo ikan nek, hiyo ikan tai, kisah bekerja do. Nekai ki beri kisah bekerja mesin, ya dekini ki jung pen bandur ke, hakik kisah bekerja do, dekasi kai jung ki beri senang ki start, ki beri nang ki tip mentret berkata hakik cing im joki. Dan nama kata kisah dan benta, kisah bekerja mesin, kisah bekerja do, ya ki balas sengi klet ya kene. Begini kisah pa boleh kembali boleh mentan nak siti jong Paulus sa ki nang room boleh mentan nak kat lai ter wong pi betul kisah dan kami ki. Nak bata ke jing bahaman sim, nak bata ke jing bahaman kejado. Saya kita hakikam baham bagan jam mesin. People nak siu Paulus berkuat cikinong Ephesus nak basalnya ukadwe. Hang tu Paulus nak kan susu sakato kan terlagi kam bagan jam mesin. Kisah bagan jam mesin bagi yo, bagi wegi yo. Ni ayah ki wegi ayah ni ayah lade ki ayah lade. Kita. Maka tu kalau nak pasal kadbe cikinong Ephesus uang pidan kisah nang YouTube lupa. Pidan kisah nang apostol. Pitip apostol lah jet yang belum apostol.
Hadi kata boleh lupa ini balik kam bahai ki weipat. Ingin don kasap nong apostol balik bahai ki weipat, balik kai ki weipat. Itu kisah pakan jam mesin. Kisah pakan jam mesin. Kisah hikai, kisah sekri. Kita nadok seti sekenang Rom, seti Paulus sekenang Efesus tu. Itu orang kita kisah pakan jam mesin, kisah pakan jam do. Teman-teman pakan jam mesin ngalakan mentan sebagai kisah pakan jam mesin. Tahu ini kan sebagai kisah pakan jam do. Kisah terekam. Wat terekam berarti kisah pak au belai. Ini sehingga menuju berkat. Kisah pak au belai kisah tre. Atre bahai kam janga, ngale bahai kam janga, kaj metoy nga, kaj metoy ki we, karoy, kapar ki melang salang, karoy kapar ki kesem nama ki sab bakan jado, bewai itre ba. Tabang ya klet. Kini jeng au beleng ya klet, yem itre ba syuk mentah tre tang dem malu mala. Dialog kan nong rim hak seti ba ar Paulus bekoi, ja ki nong Thessalonika, nong balaj pe du khalai ong. Ayo seorang pedana pedang jupi, bela ai pi kasap mentre bakta, banyak kabam kadi, tipim tre su kata kamlong, kamai kecak kepok jupi dapat tre sistem, ban kan kor Paulus pada doan kum kita kibriu, na lobo bela ai kasap nginang ban keren ngastat ban keren, nang ban tre, ada kasap ban tre, ada kasap ban ikai ke ban tre, ngam le bau wat ai ba me kum kitu, kasap pakan jado, kasap mentre. Maka kata dia cing ai boleh gini. Kibang dia bang nama ngastat, dia kasap au boleh ngapa nang mengkret. Nata kasap buat kam, ini kan sepang kacing buat kam. Kasap buat kam, kasap buat kam. Ipule gospel jo Matius senang arpeu. Kan mau sepang tu kibri betre, kabri sowan jo boy kun rat. Kimio kam si apa yeu. Panwan brio ban khot tre yaki. Ulang khot kan hon Pyndonkam la du ka pon mestem pon steng ski pon men met apa kadu ai bai nong pitip ka to ngam don kam seban ong kitu ki beri wat kasap wat kam kadon pata bangin Pyndonkam ya ka kita kami nanti bagi we kita wasim ke kam tre belum ai kasap ban wat kam ban jam kasap ban tre bah kasap ban tre bah ki kam ke jam pada kata tre bah ka pentoy aj metoy nga aj metoy ki we ilia klat ikane kisap kan mau para bangai paralok kino jeng don jupi kisap pa kem de jeng ong jong pi de ba pi yo ikin dala de ki ba au ble paru ble ko ba au mene dan ka jitmu na ka bata ka jimto yang pi simet na bata ka jimto ka yen kasam na ka bata ka jimto ka imlang salang kata dan kam habat sab ikani kata kasap betre mengaga kasap tre kasap keren mene kasap banto ini songo yo ble pun kita tho akan jaj ban riu jengi kita tho kot bagi tu ikut bagi tho kita tho kami susu tho tang dem kita don ke jeng temu ubele lo siap hak jeng mo perkat jengi ku abanika de kena jeng tho jengi pi bagi kata ke jeng tho ka aji mento ayaki ke jeng yo jeng mento ay pakan jado kita bahagi kot ke thiet ki beriu ki yo pisah ki sai la de sai ke yang kesam bat kita ki beriu bayo itu kot yo jeng mento ay kisap baca anak bakan jado kisap tre kisap tho kisap matangin don syuk ini drama kisap le drama kan kibre benang bahaman le drama benang bahaman ak kita ada kisap bakan jado ajing imiki we pasibun ki we pan kisap bakan jado pengele tabangam syuk perkat parang we take for granted kamne for granted kising ai boleh kita kising ai ke ba dan buram hatu kata-kata banghap dan Pyndonkam lagi. Hap Pyndonkam lagi. Tungin pai. Jisu lo nuksa ba Pyndonkam hap ke sab ba blai pau la ai. Jisu lo panak nuksa ba hatam. Bikan mau to gospel jo Matius no khalai. San puladu san pra. Apa lo kai? Are kia sab ki berde ki on ai yo kat kini just start. Ngimpat yourself brio bakan komo no brio. Kena ngok kitien bo Pyndonkam kejeng mot jok tiken tien bo friend kejeng mot ke hikai bo hikai baru ke hikai dan jemot sudah ko na yo kat kini pat so si klempet apa khadu de khon jo mistri ding wan ka yeng baduk basuk ketat bet pedang yo kan mau kisap ba ai blai kam blai tai kam blai ke baru spa ya baru blai tai baru spa blai tai baru sawangi ba Pyndonkam ki te
Kelengok bat lagi jeng start jeng ya ka bamaki ke mnak ulala. Sekawengan si buan kena ke Bible cepau Yesus. Kemudian petan kami ke sap ke pong. Au boleh pada kita boleh boleh kampala. Ikan mau gospel John Matius no katsan. Art kan dah dulai penyau. Art kan dah dulai penyau. Kibriu ke Yesus kan nam Yesus. Kiman nak le cepau Yesus. Batako Yesus cepau Yesus. Abang Yesus man rak jing pang balai pol. Man rak ke nong pang ba pang lai pol jai. Pang krau pang ulun tai. Lara hajan Yesus. Yesus pengkoi yaki. Pakai lengok teh. Na ewi kat kan ka bawa pengkoi. Kalau pengkoi kam tahu beri ba kelut ba kelut ba menang keren. Kisah pelat baru ki beri ki inu beri dan malak unu lah. Kayak gitu para bangai beri ki sau lengok yak jeng leu. Nama lepas kam hok ki sap ki pong bala pan kam ti do bleu pa le kam pela. Ki kam pela pan koi ba pang bet emi ki bayap bar ki we. Kasi kali kalong kan pi bleu ai pi nga ki sap. Bleu ai pi nga ki sap. Itu bangajian menek si buana ke Bible. Cutang pertama ya ke bangal pule menek. Si Paulus kinong Korin, si Paulus menengal pule si kinong Rom. Dan si Paulus kinong Ephesus. Si buan kita ki sap ke ba Paulus u Jakarta bangi ki priu, ngi kinong buat jo Kris. Iyo tabangi nyimpetan kami ki kumbala tmu yang ni pampetan kam. Terus penerkam sulong malu malah. Taban im malu malah reem. Beliau ai kasap penerkam hok iki. Begini bersio, bakal ni kisap bangadon kadai ban aji im yang ngah, kadai ban aji im yang kiwepat. Kata kadai katong. Tiga kuat penong. Hakali kesungi, pakwa perkeli kebagai keli. Yang ni kipai pi pasap yang ngah. Hatong ni penerkam hok kisap bang beliau ai yang ni. Kisap keren, kisap duai, kisap ruai, kisap tokot, kisap trei. Hato itip dot ikisap bangidan. Pitip. Kebangi i kombai i mata kasap bangadan kasap pida tangi wei ateli. Tang don sibun ki wei par kisap yo thia bangi. Ki panmire. Ki panmire. Balik ki panmi. Nama tangi ketu kebangi i sena bangadan kan kasap ngamle bha gitu kisap bangalu i bangadan kan ni kasap. Ngaputan kam hok ya ka. Te ki wei ru nganam sistem banwan. Ring dan sibun kisap bangidan. Hak si tiu Paulus berkuat sekian Filipi, dan benakong dia. Beliau tahu pi, wah tu kena ada pin im. Kita cik beliau ayah pi, kena kena ban ayah cing im. Dengan apa benong, hak ada ke step, tunggu hikai, bapak kam hok kisap, kipong, kitalen, ba ayah beliau yang ni, bad wat sudah dan sibun. Nasi film apa benong dan sibun, ngak kena kasap ban keren. Dan kiwe deh. Oh, kenwan suwan kumto, wat yaki. Ngapenerkan ke ngate sitom. Tu kumlo ban yo papaki im ikisap bagi dang yo tiang. Dan sibun kisap bagi yo tiang. They are dormant. Ong kitin pareng. Dan sibun. Dan mangim pergi im ke nyemuat lat, nyemuat boj. Ngam kuat ma pergi im ke sudah tai besam tu sap rumlong bangin bekim dak ba. Wali ti bangidan dengan susah kut, susah duk serta sa. Baik. Kumno panawat batip susu kisap baju tiap bangi. Nangkong keli. Hatu tangdon makisap ban nga. Ngapakan ya pi ngai mo yo blang ngamum ong bangade unong kren batam bastatam. Aso bakane kasap bleu ai nga. Ikane kasap au ble ngade ban buat na penhe ya ka penyar ka betebit ya ka penjana ya ka. Nang le kata pakalis ki bai hatu tangdon ki bai kisap. Don. Tangdon. Nasa kisap jadi para beliau. Dan kibri kemenang menjadi para beliau. Dan perlu susah marwe. Beliau ay kasap banyak. Beliau nak tahu ini ban imbar ki weipan. Dan kita pareng baong man is a social being. Man is a social being. Beliau nak tahu beliau ban imbar ki wei. Ngapan ngolong marwe. Kamu atun kasap balu ki wei. Bangam tre, ngam keli, ngam persang, ngam keli hatung dan sebagai kisap ngong ipingi don. Kamaan. Hab dua belai pen isu yang ngak kisap. Dan isu kisap ba ai nga penerka meki nganong susu ka jing mentoy nga nganong ruspa pat ngat mentoy ki wei pat. Baik. Ngata ka balai. Yap ka pa mesin bekoi menek ti bang apule pi
kêu Paulo sẽ cái nông Corin ông dụ tra dụ ble đều một xiêm bà ai hầu vây cả sập bên quay bên kia hak vây cả sập lệ cam phala hak vây cả sập balong prophet hak vây cả sập ala pe đều một xiêm apa pa đi một xiêm jong ble hangi dan một xiêm jong ble ngelong ke tempel jong một xiêm ble ide panduwa banang tip susu ya ki vây ki sap bangin kimpat pau hangi bakin pau no ta kenapa bakin pau ngak ben ong kumne ngak ben ong kumne tu ngin tuan kam hok kita sab bang pala pau lupa bangi beladon lupa dia bisi hunta patuh ngayo prapel ada punya sespa dia beli kambun kamu pentul kampai kasab bang ladon mentah baru ngiran ban sin pangi pen kami katu kasab ladon lupa bala pau lupa bela ai ni was ki bai kasab tang tuan sipur kisab pau ble dai bangi pentul kam barokai ngong pikir mlang salang ka jadi prabriu ka jeng don ken hon pa jengi kelong ka jimentoi bangi menang pentul kami ki imju perkan imju keli pengujuk tresitom imju kerpadi mesin berkoi takada don ki berbelantai we atli kisab padon ki ki ba wade ka baki don ki penduk no ya ka pikan ma ka ne ka gospel jo Matius senang arpusan ka sabu lai pel sepang ki talan balik ke sap ki pong we ble asan pendekan tresitom tam hok ka sabu dan yo sasan we ar tresitom yo saat utu pat bayo tangi buri ya ka teng kisab bangedon mina mangi jaitu mangi tresitom waka bangedon ibet do no ka ngisam dan talan eru dan sab dan pong eru tengi mentoi eru ikaladuk akacing emersem ikaladuk akacing makan jado be dalam kata tahap tresitom hapan ki imi kisab bangedon bela ala piang ngi kasing ong apa bela tang ari ukau ayangi kamu dia rap yangi kamu beliau kunti bangi tresitom kadang kau kita teman bawa mo beliau rap kita berap dan ialah de God helps those who help themselves dalam kata para ramai perlu biye aku akan bukan ni kacing hikayat kebarit tongnya pusan tongnya perkan mata sepang kisab apidan kali lah dia tu pid lalu aku dikisab bila yo imnong bila yo anong bila lamentoi hatu pidang don ki bai pak ngata ngong pidang don pen ong kumno ngao mene kali wat pertheu kali ni kelong ki kisab pi inanga kelang ge su jeng long kadang la ban le kin ong ye pi long brio babha long brio banang banyak deh long brio banang banyak selok pat bia pa jemet plek bat dia suk iki ki bai kim la pi la pe kum gitu ta bang iklan no siu right yaki atang du wai oi pi du wai mesin bukoi ba hidup yo ya gitu kisab ki pong bangi a bobleu a yangi te panyarap yangi yang betul kam kisab a bleu a yangi kini kisab kini kijarap nangkong kaja biang jongi ka komputer hang ne dan komputer benar kong gele gane mbe gini tiar basna de ki breu ki bang betul kam ta komputer benar kong gele gane nang ne ka brain nang ne ka biang kan dia sabah beliau akan dia ka tiar bangi banyarap ini pan kam dia sab ka bangadon ikan dia nakong ka jabiang junga betul kam ka jabiang pini pun ki ingin nang le kam bon ki kam babha yala de ya ki weipat ya ki imlang salang nata ka ide ki khmat bangidon ngadon saat li khmat lama kini at legal start plot ki khmat bangidon betul kami ni khmat kelong kilat banyarap yang iban leyu panapan kiim panapan he persal ya ki sap ki pong ki talent ki babreu ayangi nah ta ki edi ki skor bisa pergi skor pikan mau ko to gospel jong Matius nong khan nhiều ngalakannya ka ere nong khan nhiều lai phu lai adu sao phu lai sepang tu beri pemana ikmat mana chong krong halanti yesel ka sur bi hum ham ki breu kuli ki lo kata manu bayai manu balik ki breu ki hala kum ta o ba wan Jesu ada kum ta umram Jesu hala no Jesu pen mat le mi khmat janga ki adu bagi breu ke no me ke no wat patut yang ni Jesu yesel kata khot balik tan kam ki skor jung ulai yo sneo ka sur Jesu ula khot Jesu pa Jesu la le kar khui kata ka jing ang nuat jing kwa ju hi ki skor jang ki skor bleu a ki skor ke banep snubok dan ki beri bakalut nang kha mo to bleu dan ka jang jutmu dan snubok ngi kulut
Ndaya samla ndaya temen tuan tip nama ke jengpang kan ta dia beliau ala biang kisko bayarap dengan penerkam hok ba penerkam kita lain ke beliau ah dan tadi kiti jangi pe art lagi kiti sepeu terus praktik kini sepeu terus praktik kita belong ke lat kabu yang ba penhe pensan ya kisab ba boleh yang kasab alam dah gini kasab tho dah gini ngatho dah gini ngai pun jan kini dah kiti ngala banle kata-kata kepada Teresa kebu kisan teling seperti ya kita noble pila le yang apa kini kisan teling wah ini berit dan ini long macam tu ada kata-kata apa he pensan ya kita lanjut kata ke ni sentuh jangi ngim degi betlon ngilaban kan tetenya cukup mereka menjukran ya kebangan kam ngim jupan pan sa ai pi ong Yesus dan kam telit terkawar macam tu kita dah gesap kelat berap ini papan he penyar ya kita len baau boleh nah tak kecat jangan kecat atli nama ke dikecat ngalak berkit sampai kilo kau berapa kilo kau cimon kau dan lagi berberkit kelan kini kita gesap baau boleh papan he penyar akhirnya kita kelat kamu benong kita bayarap ikut penerkam gesap kita pong jengi ban emak jeng jengi tekamet baru kau wei kamet baru kau wei kalau hati Arab ini pan nang le bah susu nang penerkam susu ya kisap kipong dan kita len bawa beliau ayang ini perlu beje akan men pilih suatu ke bangadan penong tengah mata perkut dak baong kan dak perkut dak baong kumle beliau la ayang kisap tu ke penerkam iki pantai le de pantai ki we ba pantai ki para beliau pada barok ni suatu kumle ke pantai juga kan long dak kumai kepat tunggu ni wanat mungkin penhun tang ini sab bangadon, tuan-tuan susu kiwai ke sab, walan, pancem susu kiwai ke sab, pada bahar kita ke sab ngoi pi, ngelak bahar susu, ngelak kumna ngoi pi duai, kerpa dia boleh, pancem mana kilong, kerpa dia mesin berko, dia mesin beraing kita ke sab apa-apa dia aing ni, kebalai, tunggu pekut hikai hikuan jangi, kena jangi umdan sabi eru ementa, saya kena kestat bah. Ngai ingat cupet ya kai saudong alai senong kandong kena kenang banyak saat susap nak tip susap nak TV kisah tik kumbalong kita saat kembali saat nangkong kita kisah tabangi panikai ki sudah itu malu malah iya berber hana tai dedang don susu ki beki sam ni kai ke barit jungi betul kam kisah penawat lat pantip susu kirang don cibun ki beki sam tak balik aku tahu beliau kerku ke doa ini. Gelong ke kerku ada, pat gelong ke kerku ikiwe, gelong ke kerku ikiwe pat. Kebalai. Kan mau ke dikesap. Kumbangan oi pemne hak gospel jo Matius na arposan kasadu lai pel beliau pahap aja kenyo beliau. Kibayo san kalau aja kenyo om cabas. Pelong ki beliau bala bancanya ngana aja su epi. Bayo ar cabas ngana aja su epi. Bayo taiwe jaitu buri ya ka belum simbat ika bau don ihap aja ken no boleh bau boleh ayang ni ukwa bau boleh ka wega sini dan aja ken ki sap ki pong pakai melang salang kata wa begin aja ken mentak partai aja ken ba ay pi pen ik hai kumno pi pelut kumno pi le ka ba ay pi sarkar kata wa ken cing dia mo te ki sap ki pong hang pakadu ka cing im jangi ihap aja ken yo boleh par ba ka yang ka sem ba di ka im lang salang wa ya ihap aja ken teng sausi benong kecik im keculong ya kum tu lap kaya mdali eru mlei kecik ila deru mlei iki yang kesem mlei iki mlang salang mlei namar kim sim lepan kam ya kisap ki pong ba ai mlei kita makata ngapengkut dong lepan kam hok kisap ki pong ba au blei ngedwai blei ba ai nyarap yang ni ban im kisap ki pong ngen penyar penhe kisap ki pong na wat la tu su ban wat skiwi badang yo thia kecik im jangi blei kurku ko do ini ai nama kata ko men ko para bebas ngap mata kestem halo kan jika niam janga tong ni person mata kata yo sapang kisap ki pong kita len ba au blei yang ni pantai la de pantai ki we te ki brio bat ngap aja ken tadang ahap aja ken bola ai ni ya de ban lek kam ha ken lek kam ba pen pa ki sap bang don na penya ki sap tu brio ki brio ki ku ko do ai ni brio sibon brio ko ku ipi te ton ma katang pakut da ka baduai le try kan rat ko brio sibon long brio ma brio na ki sap ki pong ma ai ni dan sisa dang inang pen kam ni ki sap ki pong ma ai brio kita len ngi pu ngi peng ki krau ko long brio man brio
Samsi ingin nang Pyndonkam ki ngim kiu kusa aju teng wat nang hia cucu akcing em jengi. Te manta ka stop blai perkentip penriu yang ni pergi khithia yang ni penang Pyndonkam ki sab mal arupa yang ni pengenang ban tip cucu badang don si we ki don cucu ki we ki sab ibang pat pa yang ni yarap ing bagian yo ki ngin pen pa ki paling la ba para bagi la ba me blai ba ai yang ni klempem kemen perlu be yang ni kemen ngi la deng kemen bangil Pyndonkam hok ki sab me ai ni kerku blai yang ni we pai kerkui kan kita yo kan kesni ipan kene dame be imat basin sar junam la junam amen try don ring tat bat pi pak kerkui jong blai beton bo berok pa baru kon amesim bekoi kan hier halo jong pi to blai jong ki sap ba pa ba ayangin kerku ka do pi